دنباش گدارنیجا برا پرخودرس پودکسته از عمر فاروق بران و پودکسته نوتن خاین سر کلتور، صنعت و ادبیات رادگینم و ساعته و دقیقه و نکبن به دنگ خواب ورمه. یاشار کمال سر موسی انتر دبیجه اگر موسی انتر نه هات با کشتن اوه بارش هین kolay بویا. وجداناوی هم ترا تمثیلا گل ترک دکر هم جی ترا تمثیلا گل کرد. موسی انتر ده سال 1992 دا لدیاربکر هات کشتن. یاشار کمال ده سال 2015 دا لاستانبول مر. سال 2022 گل کرد ده نفخدا سر تمثیل مناقشه اندکه. مجارن سرکیین گل ترکجی پنابر enflasyon و operasyonun. والتر بنجامین ده سال 1926 دا جرونجویسکا خادبیجه هر حال لدنه جهر دره پرتر لموسکوی اوستاین ساعتان هنه. و دبیجه گاوا مرف دبینه زمان نخما انسانین وره عجبتر دبه هبونا وقاس اوستایان. بنجامین ده دوام وان هفوکان دا به پیوین خواین شاشمایی باله دکشینه سر تابله که لرستورانه که روسان. وقت ناکید تر و لبنجی ناوی لنین. البته بو شورک وانی کلیشه اتوریته یک لازمه. مانلوما ساعتچین ترکجی لدکانن خواه گوتونه که مصطفی کمال در دادکن. اسمت ساعت کچ. جی اتوریته کردی هینت شور نبویه لوحه نکتیه دکانن ساعتچیان. بس استاتستیکین یوتیوبی رابر دکن که سرکی صفا کاوان امر تیرخا زوریه. لیا من او دمکه ساعته گدن چرت بله بردلی من. کارپدیاما شهموس کرد. یک جنشکاوا ساعته دپرسید. دبیجمه نینه. نینه ما جوه چرکیه جوه دقیه جوه ساعته. نینه ما جوه روژه جوه هفته جوه هیوه. نینه ما جوه ساله جوه 10 ساله جوه 100 ساله. نینه ما جوه عمری پیواتر عمرک. کتاب پرتوک کتاب و جرک دن کتاب. ماجرا و مفهومه وانی داده من دا. از کتاب جزمان دیا خالمیم. دورا کو من دست به مکتب ترکان کی رو کتاب وکرن معلمان جبوچکین بین د کتاب من دا گرتن و بزوره تقلا کردن. حتی فستقچ شاب نهاتا نرم نکرا من تم به پیک پرسرت گوت کتاب. ده 15-16 سالیه خدا گاو از هو بوم هنک گرمانج بو کتابه ده بیجن پرتوک بو از خواب علمین موی پیوه برویان من تم ده بر خدا گوت پرتوک لیه و پیو جی جدتینا عولی نکت بو ویدلی لما کو از ده پرتوکان دا لکتابه راست هاتم جبر کو دشبیا کتابه من یک سر او آفید سر دوه خواه بس او جی کتاب به سر خامینا پیوکه توانگ تیدا بو و خاشیا من ندچکو داوی از وگریم سر کتابه. دیسا جی از بیجم ماجرا پیوا من خیرا خوده. فاضل استو داغلارجا کو پیشنگی کی شیرا مدرن ترکیه ناوی دکانه خوا کتابوی لسر سورکرن و شورکرن کسین دبیجن لازمه امجه زمان خوا پیوین عربی و فارسی درخن راد به دکه بتیکوی. لیکولینر برهفکار نویسکار روگر لیسکو دستانا ممه آلان جدوه دنگ بیجه دشتا سروجه مشو بکبور برازی برهفکریه. دستان به آریکاریا میری جلدت علی بدرخان هاتیه برهفکرن و دسال 1942 دا لبیروده تیوی ورگر فرانسیاتیه چاپ کرن. میر جلادت بو و دستانه دبیجه شاهسرا فولکلورا کردیه. روگر لیسکو ده پیشکوتنا و شاهسری دا باله دکشین سر دو تشتان کو ایرو رو بو بوتیان و سروجیان مجارن مهمن. جبرکو و دنگاجی سروجیه اوه بره بحثا مسئله سر بوتیان بکه. لیسکو دبیجه میرین بوتیان جبر گوتن نخاش ین دیجیوان ین دستانا ممه آلاندا دستان یاساخ کربون
و dibêje bi botaniyan ecêb dihat gava didîn mîrekî ji mala Bedirxaniyan li ber dengibêjekî digere ku ji wî re destana Memê Alan bisire. Meseleya ser suruciyan jî ser zimanê wan e. Roger Lesko dibêje min ji nêzîkî 20 dengibêjan Memê Alan guhdar kir, lê ya tewrî rind gotina mişo Bekebûr Berazî ye. Dibêje zimanê wî xemilan dibû, bes dibin tesîra Erebî û Tirkî de bû. Belkî Loma li ser wê şopê di vê podcastê de li şûna hêsanê kolay, li şûna mamoste meelim, li şûna dibistanê mekteb û li şûna qedexeyê jî yasaq hebû. Godarên êja vê heftê sürprizek bo we heye. Sponsorê vê beşê portukakurdî.com dê ji guhdarekî yan ji guhdareke vê podcastê re destana Memê Alanê ya Roger Lesko berevkiriye bişîne. Ez dikim ji we re hevokekê bibêjim û hûn dikin li gor xwe li dor wê hevokê nedirêj. Pararafeke 4-5 hevokî binivîsînin û hesabên Twitter û Instagram yên Perxudres podcastê re bişînin. Ji pasajên we şandî ya herî rind dê di beşa nû de were xandin û kitab jî dê berbiciyê bi serketî birêkeve. Hevoka me ya vê heftê ji şerqî Gerb anî bo me. Dubare dikim, ji şerqî Gerb anî bo me. Godarên êja ematin dawiya bernameya xwe. Perxudres podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we re ye. Vê gavê bi xatirê we.